kimwe kia MBITHI kuma gĩcigo-inĩ bunge kia Gembe South gĩcumirĩtie na kuonania kuria kwanirwa kwa nonto bwa mbunge ya Senate kwethire kiono kia ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ibetete mbere na kuolota Rais William Ruto BAKIUGA no arethire agĩũkumĩra kĩrwarĩro kwebelia ngavana Kawira Mwangaza no tira na kwethira akionoka kwibetete na mbere na kwethira kinyaba kiolota KANJU ya mangavana BAKIUGA inyabo ibarethire bagĩũkumĩra rwarĩro rwa kwebelia ngavana Kawira Mwangaza no tira na kwethira akionoka kwa imbunge ya Senate. His Excellency President Ruto, we believed in you. We Meru people, resident, we voted for you. But it is way beyond our doubt that, Mr. President, you have no development. You don't think about Meru people. Acha tuseme President umetuangusha vibaya sana na sisi kama watu wa Meru County. Sasa tuko ready kuenda kwa mlengo ile ingine ya Azimio. Ni ayuthi bakuma gĩcigo kĩa ubunge kĩa Gembe South baraba ciumirĩte kũrita maoni ũrũre kuono kwa yaire kwa gavana Kawira Mwangaza ni mbunge ya Senate bakiorotela kiara Rais wa Nthiguru William Samoei Ruto na KANJU ya mangavana iretongeretwo ni Anne Waiguru ni kiraba kwa nibo baratonyerere kuono kia gavana Kawira na nontubo barua batonya kiri rutere rureani na thirikari rwa Azimio nontu barua ni kaburu bakunyanĩri. President Ruto no rabwethire makosa ra atabwetho President okay kuma tona siadhi kana after independent kuturudisha umama wakati wa Meru wote tumemkataa ni makosa kubwa sana ambayo inamaanisha sisi hatutapata maendeleo. Kuweze kuwa MCS 59 na MPs wetu wote walikuwa pale wanatuongoza wameongoza watu kusema huyu mama hafai. Si hiyo si sauti yao, ilikuwa sauti yetu si kawa Meru. Ayo ntuturayire ikomela Senate nara sheria cietu ibwithairu yo nyumbera kana irio rikoria kuria corruption inkoromba ma MP kwethire kwena sheria ekuwa corruption is illegal kana illegal netikiritwe corruption yethire ibiashara yera ingi ontu ibora prove them beyond ati corruption irabomba kwethira bukibwithia ya Senate na tukiona babu bara tureregerete ibura tufilile. Council of Governors dainete yani asara yani neto cartel in Kenya kwa sababu hii Council of Governors wameshikana ikakuwa ni kama chama ati huyu akishikwa sisi tunamsaidia tunamnasua, yule mwingine akishikwa huyu unaingilia hapa kati tunamnasua. Sasa tunataka kusema hivi kwa serikali, kama Council of Governors haiwezi kuwa disbanded, then introduce Council of Deputy Governors, introduce Council of Members of County Assembly. Kama tunaweza endelea diposa waheshimiwa wetu wengine kama Deputy Governors na MCS waweze pia kuwa wanajadiliana pamoja. Kawira ndimwire na unaratumire mbesa kienda bomba kuya utukolonize nao Meru ringi no ntugu batutumirite bobui ntugwera itwalele twa no ntugwera ba ke Senate ntugwera ba Senate 15 rokere na bonde idimone bare onto point cia tote point bolela cia idimone bare mbere mtu wetu Anne Waiguru Moses Kuria no to Moses Kuria no raire msemaji wa president batu Meru tutekolonize ni Mount Kenya West na Mount Kenya West bamenye batito colonizete nanye tugenda otethio kwa tukatukura muimeru tuteta kuromba kia ya mtu ya Moses Kuria mtu tukomba tumira akiri otethio twena professor mtu ambita gamba ICC professor Githura Kindikeno mtu ratomba weta kithamanto ya turema bangi bakibanga onto bwamburera yombete kwithira tangazwa yel nino na bomba kwithira bakibwithia drainage mama oembia sel nino bora wonere bwatari racio iwikia Senate na wawika to bange amandibuti na materesi naomba kwethira weturira miringiti alekena no atumiri kuona Senator ba Azimio Senator beto ba Kenya Kwanza na wabeta bono ni betho bena directive ya thirikari kusikuria no ratumairwa kuria Senator ba Kenya Kwanza na baadhi to kumya thirikari Meru ekari ya ere thirikari Kenya Kwanza kure imbige muno kundenda kuria abunge beto ba Meru ibo uwete Kawira na makosa abunge 10 abele amwa Senator na BAUGITE ni Kawira na makosa na ibo kuona mantu ya thirikari enu ya Kenya Kwanza nera chogeria Meru thina otebo Senate yonthe omba kwa kwina thina Meru bako wa impeach Kawira thina ba muchoki thina
na bare akwena recommendation segua ura Meru ikaendelea bararugilaniria Meru tu utheri bagwandika thire na riu bariuria ngavana Kawira Mwangaza no tunarewira kawatanithia Meru no na ningerekano akiambiriria kwatanira na MCAs na munini wawe Mutuma Ntwethingia. Kawira no rawiriyo kareta unit yao Meru County boto kwenda ikuona wewe yete ketha inaro kethra wetete itokwenda kuona wetanete ya munini oku itokwenda kuona wetanete na MCAs bairira turenda kuona thai kethra i project cia county iri kubuithwa munini oku nete ake supervise ethre ko wata cia ngwe kinyoge ethirwa mama seneti ni raitororera itire kanko mwena na watanie na MCA bangi bara barujanwe na bara batarujanwe na rete ngwataniro especially MCA kwa kio yara kabako kabati muthi atobosi wondikie goi na muheshima na atwe maendeleo akamura ringe mwira na araria Mutuma ora mama arawire otemo atena mwana onda ko mongo kana babonda na baringanire na ringanira amo na deputy ngavana antobakio antobosi batethuke na ntumwa ya musiasa Jacob Mantile kire MCs Bameru MCAs beto ikwatwegere seneti Kawira wengo na wire na kanywa wake babe na makosa ni antobawe toe na ba arua ibo begerete nya saini mbige ibo baguthitie makosa yau twenda muntu ombere kiambia theru county secretary no thithetie makosa maingi waziri wa kilimo no ntono agwaya na ng'ombe bila kwethurike manto ya kiloketo ni assembly barabo ndabe na makosa baraka wera wira ibo be na makosa anjire koro aba ukawera wira iba kweno ntobo ikobio nke reportera weru weekend kumembe Beto Marion Karugi wa Kenya.